Reka twongere tubasuhuze muherereye mu bice bitandukanye bigize isi dutuyeho, ari nako tubaha ikaze mu makuru mashya yo kuri iki cyumweru itariki ya 16 ukwezi n'ukwa munani umwaka wa 2026. Ibintu byongeye gukomera cyane muri sekteri ya Itombwe hano muri chaîne de Mitumba. Amakuru dufite nuko ingabo nyinshi z'u Burundi za Maimai FDR ndetse n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje kunyanyagira muri ibi bice, ariko twaje kumenya amakuru yuko bafite intego yo gufata agace k'ingenzi cyane gaheruka kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23 ndetse natwirwaneho. Ni hano muri chaîne de Mitumba rero ubona ko ibintu byongeye gukomera cyane. Tugiye kugaragaza inzira bari gucamo, dore ko bari guturuka mu byerekezo bigera hafi kuri bitatu, ariko target nta yindi rwose n'agace ngiye kukwereka, mu gihe abarwanyi ba M23 natwirwaneho nabo ubona ko bamajije kwitegura ku rwego rwo hejuru. Tukiri muri Kivu y'Amajepfo turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa muri Plateau ya Uvira. Ahitwa Remera ntago ibintu bimeze neza, ahitwa Rurambo ntago ibintu bimeze neza, ku rundi ruhande ahitwa Kundondo hano hari ibikorwa ingabo z'u Burundi FARDC Wazalendo na FDLR bari kuhakorera, ariko nyamara nge ndi kubona bari buze kuza guhura n'uruva gusenya. Hano muri Plateau ya Uvira rero kuri izi axe eshatu Remera, Rurambo ndetse no Kundondo rwose hari muri groupe ya Bijombo, ndaje mbagezeho amakuru mashya ari kuvugwa hano kuri iyi ngingo. Turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru abarwanyi ba M23 bakamejeje muri operation zidasanzwe bisubiza ibice, ariko kugeza ubu amakuru ari kwerekana agace k'ingenzi cyane abarwanyi ba M23 bamajije kugota. Aka ni agace kari karimo ibirindiro bikomeye cyane bya FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo. M23 yamaje kukagota kukiya kagose. Ese kugeza ubu byaba bihagaze gute? Ni imirwano rero ikomeje kugenda ivugwa muri territoire ya Masisi, muri territoire ya Kalehe. Turarebera hamwe aho urugamba rugeze abarwanyi ba M23 hano rwose bari kunyemeza kuko uburyo bari gukora operation ndaje mbikubwire, uraza kumenya aho biva naho byerekeza. Turanyarukira ku yandi makuru. Mu gisirikare cy'u Burundi hari inama yakozwe ejo mu gisirikare cy'u Burundi igamije gutegura ibitero byo kugaba kuri twirwaneho na M23. Twamaje kumenya iby'inama, imyanzuro yafatiwemo. Ubona ko rwose igisirikare cy'u Burundi cyakaniye cyane, ariko ku rundi ruhande intare zasarambwe n'amadubu nabo ntago borose. Turanyarukira ku makuru ari kwerekana uburyo indege z'intambara zagaragaye mu kirere cya Lubumbashi. Bamwe bakavuga ati se bari kwikanga M23 Lubumbashi muri Katanga, ni gute bakwikanga M23? Abandi ati nyamara izi ndege zishobora kuba ziri guhiga wa mutwe Mouvement Katanga pour la Liberation umaze igihe urwana na FARDC, wambura FARDC intwaro n'ibice, ariko kugeza ubu byateje panike. Tugiye kureba rero ibyizi ndege z'intambara zikomeje kugaragara mu kirere cya Lubumbashi. Amakuru ni menshi cyane. Kivu y'Amajyepfo ndakugezaho uko bihagaze, Kivu y'Amajyaruguru nkugezeho uko bihagaze, ariko ku rundi ruhande tujye ku ntambara za politike na diplomasi zifite aho zihuriye n'iyi ntambara yo muri Kongo, mu karere k'ibiyaga bigari, mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda. Yose rero ni amakuru masangiye kukugezaho muri kuri iki cyumweru. Mbere yuko twihuta rero ndagusaba gukora like, unakore subscribe, ibintu birisho kugenda neza. Iyo niyo nkunga ikomeye cyane tuba tugusabye nk'umukunzi w'Inkurumamo official. Ariko ku rundi ruhande mu masegonda make rwose tuza twihuta cyane ku mirongo y'urugamba. Reka tubanze dutumikire gato Muganga Pembe, n'umunyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, akaganwa n'abantu benshi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uyu muganga kandi arazwi Goma, arazwi muri Nyiragongo za Kibumba, arazwi muri Masisi za Rubaya. Kuzihe mpamvu rero? Ni Muganga Pembe uvura indwara zituruka ku marozi agiye atandukanye, cyangwa se niba ufite ibibazo bituruka ku marozi bakoherereza. Hari igihe umuntu bamwoherereza amarozi rwose bikamuteza ibibazo mu buzima. Niba ufite ibibazo rero bituruka kuri ayo marozi cyangwa se ubwo burozi bakoherereza, wagana Muganga Pembe. Hari uburozi bashobora kugutega wabutambuka bukaguteza ibibazo, hari abarwara ibidido n'ibindi bibazo, gana Muganga Pembe. Uburozi baguteze mu byo kurya cyangwa se mu byo kunywa, gana Muganga Pembe arakurutsa. Ariko ku rundi ruhande akoresheje uburyo bwa gakondo, ibyatsi, Muganga Pembe arakuvura igifu, umwijima, imitsi, rubaga impande, umugongo. Niba rwose waranyweye imiti igiye itandukanye ya kizungu bikananirana, Muganga Pembe arakuvura mu buryo bwa gakondo akoresheje ibyatsi. Ariko cyane cyane amarozi cyangwa se uburozi bakoherereza, hari abavuga ko babuze urushako, hari abavuga ko babuze urubyaro, hari abavuga ko rwose bahuye n'ibibazo by'ibisazi bituruka kuri ibyo bibazo by'uburozi bakoherereza, wagana Muganga Pembe. N'izo ndwara zindi zigiye zitandukanye akakuvura mu buryo bwa gakondo. Nimero ze nizi zikurikira: ni +2438883 reka nsubiremo +2438883 97033 akorera mu nce bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru nakubwiye, ariko akagira icyicaro kwijwi ni muri Kivu y'Amajyepfo, akagira n'icicaro muri Tanzania
precisement Kigoma. Niba ufite ibyo bibazo rero bituruka ku burozi bakoherereza cyangwa bw'ubuhuherano cyangwa se uburozi baguteza ukabutambuka cyangwa se bashize mu byo kurya no kunywa, gana muganga Pembe rwose uhamagare kuri iyo nimero ibintu bigende neza cyane. Reka duhite twihuta rero muri aya makuru yacu tubanza guhera ku mirongo y'urugamba. Ubona ko ibintu bitoroshe bitameze neza. Ubu rero turahera muri Kivu y'Amajyepfo tubone kujya muri Kivu y'Amajyaruguru. Hano hose hari ibisa nk'imirwano n'itegurwa ry'imirwano byo ku rwego rwo hejuru. Duhereye gato muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo amakuru dufite nuko ingabo nyinshi z'u Burundi za Mayimayi z'Ababembe, izi nizibumbiye mu kiswe Wazalendo. Ingabo nyinshi z'u Burundi na za Mayimayi amakuru dufite haje na za FDLR nyinshi n'abasirikare ba FARDC. Bano rero bari gukora iki? Na makuru dufite yuko bamajije gutegura ibitero byo kwisubiza agace ka Gipupu, aka gace ka Gipupu rero murabizi ko gaherereye muri secteur ya Itombwe muri bya bice bya Chaine de Mitumba muri territoire ya Mwenga, ariko muri bya bice byegeranye na za Minembwe cyangwa se byegeranye na territoire ya Fizi. Ni gute rero izingabo z'u Burundi FARDC, Wazalendo, FDLR benshi cyane bamajije gutegura kino gikorwa. Ubu hari amakuru dufite yuko abambere itsinda rya mbere z'ingabo z'u Burundi, itsinda rigizwe n'ingabo z'u Burundi harimo Wazalendo na FDLR n'ingabo za FARDC. Iri tsinda rya mbere ryavuye ahitwa Mwenga Centre, bakaba bari kumanuka bafata inzira za Gipupu kugira bajye kuhagaba igitero. Iri ni itsinda rya mbere ririmo abarundi FARDC, Wazalendo na za FDLR baturutse muri centre ya Mwenga, ariko baraturuka muri centre ya Mwenga bakibagiza ko abarwanyi ba M23 bari mu nkengero za centre ya Mwenga mu duce tugiye dutandukanye. Nyamara barebye ati biriya bice byo muri Chaine de Mitumba secteur ya Itombwe nitutabyisubiza ibintu biraza kutugendekera nabi cyane. Rero ubwo rero batoranyijemo za Mayimayi bafata ingabo z'u Burundi nyinshi, Wazalendo na FDLR baturuka hano muri centre ya Mwenga berekeza hitwa za Gipupu. Ngira ngo abazizi inzira murabizi ko hari inzira ziva muri secteur ya Mwenga cyangwa se centre ya Mwenga ukazakomeza ukazagera hitwa za Gipupu. Ariko ku rundi ruhande hari abandi bari guturuka muri sheferi ya Banamukika. Sheferi ya Banamukika iri ni irindi tsinda rero rya kabiri. Iri tsinda rya kabiri naryo ririmo abasirikare b'Abarundi FARDC, Wazalendo na FDLR bari guturuka hano muri sheferi ya Banamukika. Ngira ngo abazi muri Mwenga barayizi ino sheferi ya Banamukika, ariko bari kuva mu kahe gace precisement? Bari guturuka mu duce tuzi nka Kamburumburu. Rero hano abarundi benshi cyane FARDC, FDLR, Wazalendo bahaturuse rwose. Abandi baturuka ahitwa Byonza. Aya ni amatsinda rero y'abarundi FARDC, Wazalendo na FDLR ari guturuka mu byerekezo bitatu kugira ngo bajye kugaba ibitera hitwa Gipupu. Nakubwiye ko abambere bari guturuka hitwa muri centre ya Mwenga bamanuka, ku rundi ruhande abandi bagaturuka muri sheferi ya Banamukika precisement mu gace ka Kamburumburu, ariko ku rundi ruhande irindi tsinda rigaturuka mu gace ka Byonza. Utu duce twose rero harimo inzira zigenda rwose zikagera hitwa Gipupu. Ubu rero bari kumanuka ari benshi cyane n'ibitwaro byinshi cyane, ubwo bagiye kwataka agace ka Gipupu. Ku rundi ruhande ariko twamenya amakuru yuko abarwanyi ba M23 na twirwaneho nabo bamaje kumenya itegurwa ry'ibi bitero n'uburyo abarundi FARDC, Wazalendo bari kuza. Hano ni M23 na twirwaneho bahashize ibirindiro bikomeye cyane kuri axe ya Gipupu kuko nabo batifuza gutakaza tuno duce. Ubwo rero isaha yari yose mushobora kumva imirwano ikomeye cyane mu gace ka Gipupu kuko umva abarundi FARDC, Wazalendo na FDLR batangiye kumanuka muri ibyo byerekezo bitatu ngo kugira ngo binjire Gipupu barebe ko bayisubiza. Niko amakuru ari kubyerekana. Ariko ku rundi ruhande tukiri muri Kivu y'Amajyepfo, reka tubanze tugaruke gato inama yabaye ku munsi w'ejo mu gihugu cy'u Burundi, yari kuriwe na General Prime Niyongabo n'abandi bayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Burundi. Kuri incura makuru dufite bamaje gutegura ibitero ndetse bamaje gufata umwanzuro yuko ngo bagiye kohereza izindi ngabo nyinshi ahitwa Kundondo muri sekteri muri groupement ya Bijombo hano za Mitamba rwose no Kundondo. Inama yabaye ejo mu gihugu cy'u Burundi yavuze ko bagomba kuhongera ingabo nyinshi z'u Burundi kandi zazindisha zimaze iminsi ziri kwambuka. Ubu rero n'izi ngabo z'u Burundi zamaje gutegurwa kugira zizamuke rwose zinyuze Uvira, za Kirungwa, za Biziba, ubundi ngo zijye guhangana hariya za Mitamba no Kundondo. Ngo barashaka gufata za Muramvya n'utundi duce dutandukanye two mu misozi ya Mitamba. Hano ubona ko abarundi rwose bakaniye bari gukora deployment muri ibi bice. Ariko ku rundi ruhande bongeye kunoza undi mugambi wo kugaba igitero ahitwa kwa Murima .0 rwitsa nko kuna Mikenke. Ubu rero dufite amakuru yuko ubuyobozi
bukuru bw'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya FARDC bavuze yuko bino bitero bigomba gutangira muri iki cyumweru tugiye kujyamo. Uyu munsi ni ku cyumweru tariki ya 16 z'ukwezi kwa munani 2026, ariko muri iyo nama bari guteguriramo ibitero byo kugaba iminembwe bisubiza kwa muri mapoenzero rwisa nko ku Mikenke, ku rundi ruhande bagaba ibitero za Mitamba muri groupement ya Bijombo, hano rwose ni ku Ndondo, ho ni muri Plateau ya Uvira. Ngibi bitero bigomba gutangira muri iki cyumweru tugiye gutangira. Uyu munsi turi ku cyumweru, guhera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu no ku cyumweru w'igitaha. Hano ndakubwiza ukuri hashobora kuza kuba imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi ba M23 bari kumwe na twirwaneho. Hano rwose ubona ko bashobora guhangana bikomeye cyane n'ingabo z'u Burundi FARDC wazalendo kuri izo axe zigiye zitandukanye. Tugaruka gato ariko ahitwa za Remera. Remera rero hari umugabo witwa Justin Bitakwira, ngira ngo musanzwe mu munzi. Uyu mugabo ni umuntu rwose uzwiho kugira urwango, yanga cyane abanyamulenge ndetse akunze kwibasira cyane abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abanyekongo. Justin Bitakwira murabizi ko ari umuntu rwose w'umuhezanguni udakunda abatutsi b'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu mugabo rero amakuru dufite yamaje kuva Kinshasa, ariko yavuye Kinshasa ajya mu gace kiwabo muri Plateau ya Uvira ahitwa za Remera. Hano rero ni iwabo wa Justin Bitakwira muri za Remera, hano Plateau ya Uvira. Ni kirero cyari kijyanye Justin Bitakwira. Mbere yuko tureba icyo cyari kijyanye Justin Bitakwira, reka tubanze turebe uduce uyu mugabo yagezemo ari kumwe n'intasi z'abasirikare ba FARDC, kuko twamaje kumenya amakuru ko yari ari kumwe n'intasi mu gisirikare cya FARDC n'abandi bantu bagera kuri 17 ngo bavanye Kinshasa, ariko bagiye gukora iki. Icyambere ndakubwira ko bageze hano rwose za Remera ahitwa ku Gatara. Ahitwa ku Gatara rero, ahitwa ku Gatara kano na gace twavuga ko kari hagati yo kwiposta ndetse na Kidoti. Ku Gatara na gace kari hagati yo kwiposta na kandi gace ka Kidoti, hano ni muri Remera. Niho Justin Bitakwira rero yageze ari kumwe n'intasi za FARDC n'abandi bantu bagera kuri 17. Icyabazanye hano rero ni iki? Na makuru dufite yuko Justin Bitakwira yamaje kumenya ko wazalendo ubwabo bari gusubirana muri ibi bice, kandi mwabonye ko no muri territoire ya Fizi wazalendo b'ababembe mayimayi z'ababembe ja General Yakutumba na mayimayi z'abafurero za General Ngoma Nzito bamaze igihe barwana. Hari amakuru avuga ko hano muri Remera na hari ko bimeze. Justin Bitakwira n'intasi za FARDC n'abandi bantu bagera kuri 17 bavanye Kinshasa ngo bagiye gusaba wazalendo gushira hamwe kunga ubumwe, ndetse Justin Bitakwira yababwiye ati nimukomeza gucika mibice, nimukomeza guhangana hagati yanyu, ibi biraza gutuma twirwaneho na M23 badusenya hano. Iyi mitwe ya wazalendo rwose baraza kuyisenya ndetse baze bafate bino bice. Ati kubwizo mpamvu rero turabasaba yuko wazalendo mwashira hamwe, ati natwe ibyo mukeneye tugiye kubijyana Kinshasa turebe ko mwazabibona. Hano rero ngo ni wazalendo ngo bakeneye amafaranga, ngo bakeneye n'izindi ntwaro zigezweho. Justin Bitakwira yabibemereye, ariko kuri inshuro sinzi niba ari bubibahe. Ubwo rero yarayagezeyo ku munsi wejo hari kuwa gatandatu tariki 15, ndetse yirirwa hano za Remera ahitwa ku Gatara rwose hagati yabo yo kwiposta ndetse na Kidote. Aza kuhava mu masaha y'ijoro rwose, ngo bahavuye n'injoro cyane. Ariko ku rundi ruhande hano Justin Bitakwira yahagiye afite ubwoba bwinshi cyane, avuga ati abarwanyi ba M23 natwirwaneho nibamenya ko ndi muri ibi bice bya Remera hano ku Gatara hagati yo kwiposta na Kidote ntago baranga baha igitero bakaba bamfata amatekwa. Ibi rero nibyo byatumye wazalendo bazenguruka kagace, inzira zose barazifunga ngo bari kurinda umuyobozi wabo Justin Bitakwira. Iyi nama rero bayisoje, niko amakuru akomeje kugenda byerekana. Twikomereza ku yandi makuru. Uro tujye guhita tujya muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyaruguru tubanze duhere muri territoire ya Masisi. Muri territoire ya Masisi n'abarwanyi ba M23 bakomeje gukora operation zikomeye cyane, ariko ku rundi ruhande muri territoire ya Kalehe intare za Sarambwe rwose ziri mu kazi keza cyane. Ariko reka tubanze duhere muri territoire ya Masisi. Ka gace kari karahindutse ibirindiro bya FARDC, FDLR na wazalendo, cyane FDLR na wazalendo hano ibi bari barahashize base zikomeye cyane, ibirindiro bikomeye cyane. Twavuga kari nk'igicumbi rwose cy'ibirindiro byabo muri ibi bice. Aka na gace karemeka rero ibi birindiro bya FDLR na wazalendo M23 yamaje kubigota. Aka gace karemeka abarwanyi ba M23 bamaje kukagota, ndetse kugeza ubu wazalendo na FDLR bari mwaka gace batangiye rwose kugira impungenge zikomeye. Ati ni gute twisanze M23 iri kugota kano gace? Urero na makuru avuga ko wazalendo bamwe na za FDLR bari kugerageza gushaka inzira z'ubusamo kugira barebe uko bava muri Remeka
Remeka nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bahagose. Kuki rero bano barwanyi ba M23 bahagose? Nakubwiye ko kano gace ka Remeka ariho hari igicumbi cya Wazalendo FDLR bateguriraga ibitero, ndetse bakaba bahafite ibirindiro bikomeye cyane. Twavuga ko kano gace ka Remeka rero kari gasanzwe gateza ibibazo bikomeye cyane ku duce turimo za Gasovu, za Nyakigano, za Nzingati, za Burora, Katugunda n'ahandi hatandukanye hazwi nka Zamuko, kuko FARDC, Wazalendo na za FDLR ibitero byose bagabaga hano za Gasovu, hano za Nyakigano, hano za Nzingati na za Burora babiteguriraga hano muri Remeka. Iyi Remeka kandi ifite uburyo inateza ikibazo muri bya bice byo muri Kalehe, aho Wazalendo, FARDC, FDLR bamaze igihe bagaba ibitero. Ariko ndaje nkubwira ibya Kalehe uyu munsi twavuga ko urugamba M23 rwo muri Kalehe isa nkaho irusoje, ahubwo igomba gukomeza ifata ibindi bice. Hano rero niho bateguriraga bino bitero, ndavuga za Remeka. M23 yamaje kuhagota, ariko ihagota nyuma yo gufata agace ka Gasovu, nyuma yo gufata agace ka Nyakigano. Ubu ni M23 igenzura Nyakigano, ikagenzura, ariko Nyakigano n'ubundi niyo yari isanzwe iyigenzura, usibye ko Wazalendo na FDLR bakundaga kuhagaba ibitero, ariko ubu ntibiri kuhakundira. Agace rero ka Muko, agace ka Gasovu, agace ka Nyakigano, agace ka Nzingati ndetse n'agace ka Burora, ubu ngubu n'abarwanyi ba M23 bameze neza, batekanye, bari kugenzura tuno duce. Ariko kuki batekanye bari no kutugenzura nta kibazo, nuko bamaze gugota kano gace ka Remeka, aho Wazalendo, FDLR na FARDC bateguriraga ibitero. Bisobanuye ko igihe icyo ari cyo cyose turaza kubabwira uburyo kano gace ka Remeka gashobora kuba kabaye tombe, cyangwa se abarwanyi ba M23 bashobora kuza kugafata isaha iyo ari yo yose, kuko kuba babashije kukagota hari icyo bisobanuye. Iyo ugose agace burya biba bisa nkaho wakarangije. Anytime rero kano gace ka Remeka gashobora kuza kugwa mu maboko y'abarwanyi ba M23. Tureta twihuta rwose muri teritwari ya Kalehe. N'abarwanyi ba M23 batari guhagarara hano, ntago bari guhagarara. Hari uduce twinshi nagiye nkugezaho ku munsi w'ejo bafashe, turimo za Rumbishi, za Cyamatare, musozi wa Bukumba, za Shanje n'utundi duce twinshi cyane. Nyamara bano barwanyi ba M23 ntago bahagarara, kuko bamaje kwisubiza agace bita Chambombo. Murabizi ko ariyo chefrier ya groupement ya Ziraro. Aya makuru rero ari kuvuga ko M23 yafashe agace ka Chambombo. Iyi Chambombo rero n'ubundi mbere yari irimo Wazalendo, FARDC na FDLR. Igihe bagabaga ibitero hano za Rumbishi, za Shanje, Chambombo nibo bayigenzuraga, ariko uri kumva ko nayo bayitakaje. M23 yamaje gufata Chambombo. Ku rundi ruhande kandi ni M23 yamaje gufata agace ka Gatare, ifata n'akandi gace kazwi nka Kigali. Rero hari agace kitwa Kigali hariya rwose muri Kalehe. Umva ko ari uduce dufite amazina asa neza nayo mu Rwanda. Aka gace ka Kigali, agace ka Gatare n'agace ka Chambombo, tuno duce abarwanyi ba M23 bamajije kudufata twose. Ibisobanura ko muri teritwari ya Kalehe M23 yamaje kwisubiza twa duce twose Wazalendo, FDLR, FARDC bari bayambuye mu minsi 3 ishize, ndetse narenzaho n'utundi tarifite turimo za Chambombo. Niko bihagaze. Ni M23 hano yari gukoresha drone nyinshi cyane, iri gukoresha artillery. FARDC na Wazalendo na FDLR nabo babigenza gutyo, ariko ku rundi ruhande byaje kurangira rwose Chambombo, Gatare ndetse n'aka gace ka Kigali gafashwe n'abarwanyi ba M23. Hari za Wazalendo nyinshi zafashwe mateko, hano hari intwaro nyinshi zahafatiwe, dore ko bazitaga birukanka rwose bahunga kibuno mpamaguru. Ubwo rero twavuga ko muri teritwari ya Kalehe M23 yongeye kwisubiza icyubahiro, ndetse yongeye gusubiza ibintu mu buryo. Ubwo rero hari amakuru avuga ko ishobora kuza gufata Remeka, ku rundi ruhande ikaba yakomeza mu bindi bice byo muri teritwari ya Kalehe birimo Wazalendo, FARDC na FDLR, kugira ikomeze igende ibasubiza inyuma. Urundi ruhande ariko turanyarukira ku yandi makuru akomeza kugenda avuga uburyo hari indege ziri kugaragara mu kirere cya Lubumbashi, hano ni mu ntara ya Katanga. Nujya kwitegereza rero ntago M23 iragera muri Katanga cyangwa za Lubumbashi, ariko hano muri Katanga hari umutwe uhavugwa witwa MDKC cyangwa se Mouvement Katanga pour la Libération, umaze igihe ufata ibice muri secteur ya cyangwa se muri teritwari ya Mutabwa n'utundi duce dutandukanye. Umutwe rwose ukaba warakunze kuvuga ko wifuza kwiyomora kuri Kinshasa, ndetse sometime bikavugwa ko ufitanye imikoranire na Alliance Fleuve Congo. Ese izi ndege zakomeje kugaragara mu kirere cya Lubumbashi zari zije kugaba ibitero kuri abarwanyi ba MDKC ko bataragera i Lubumbashi, ahubwo bari kurwanira mu bice by'ibyaro.
Ku rundi ruhande rero reka tubanze turebe uko bihagaze. Ni ku munsi w'ejo mu masaha ya après-midi indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo zagaragaye mu kirere cya Lubumbashi. Ibintu byatumye abaturage muri Lubumbashi bakomeza kugenda bagira ubwoba ati izi ndege z'igisirikare cya Kongo ko tutazimenyereye muri Lubumbashi zaje gukora iki? Izi ndege ko tutazimenyereye muri Lubumbashi mu by'ukuri zaje gukora iki? Yes, hari mu masaha ya avant-midi abaturage batangiye kugira panike, bamwe batangira gusa nkaho bagiye mu mazu ati indege z'intambara hejuru y'umujyi wa Lubumbashi. Ubwo twaje kumenya amakuru yuko nubwo rwose bavugaga yuko ngizi ndege ishobora kuba zigiye kurasa wa mutwe Mouvement Katanga pour la Liberation mu bice by'ibyaro. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko igisirikare cya Kongo cyari kiri gukora imyitozo donc hari uburyo baba bafite indege bakazijyana mu kirere kugira wenda bazizibure, moteri zizibuke n'ibindi bigiye bitandukanye. Kubwizo mpamvu izi ndege zagaragaye mu kirere cya Katanga rwose nta kindi zari zigamije, ni indege rwose zari zibereye mu myitozo ya gisirikare no kuzira ngo bazikorere entretien, moteri zizibuke. Buri ibintu by'ibinyabiziga dufashe no ku rugero wenda imodoka zigenda mu mihanda cyangwa se n'indege ziguruka mu kirere, iyo bimaze igihe bidakora hari uburyo moteri hazamo ibibazo bigiye bitandukanye. Niko rero bihagaze. Ariko ku rundi ruhande reka tugaruke kuri aya makuru akomeje kugenda avugwa mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi hari amakuru n'ubundi ubona ko Kinshasa n'igihugu cy'u Burundi bakomeje gutegura gahunda zo kurwanya twirwaneho na M23. Ariko mbere ko dukomezayo, Colonel Nanga ku munsi w'ejo bw'abanyamurenge bari kwibuka jenoside yabakorewe ahitwa Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Colonel Nanga yaciye amarenga yuko Alliance Fleuve Congo 23 igomba kugera mu bindi bice byinshi cyane birimo Baraka, birimo Chefre ya Fizi, birimo za Kindu hano ni muri Maniema, za Kalemu muri Tanganyika, kuko yaravuze ati kugira abanyamurenge babone umutekano neza cyane ntagaru kugarukira gusa kwa muri .0 n'ahandi. Ati kugira abanyamurenge batekane nuko Baraka tugomba kuyifata, nuko Chefre ya Fizi tugomba kuyifata, nuko Uvira tugomba kuyifata, nuko Kindu tugomba kuyifata, nuko Kalemi hari mu ntara ya Tanganyika tugomba kuhafata, ngo nibwo abanyamurenge bazatekana. Ibingibi rero Colonel Nanga yabitangaje ku munsi w'ejo bw'abanyamurenge bari kwibuka abanyamurenge barenga hafi 166 batikiriye mu gitero bagabweho n'umutwe wa FNL yabanza abamemana bagatorwa bari kumwe na za FDL n'imitwe y'abafurero bakajya kwica abanyamurenge hari Agatumba. Ibi rero byahise bituma abantu bibaza bavuga bati M23 burya iracyafite gahunda yo gukomeza gufata ibice, harimo za Kindu, harimo za Baraka, harimo za Chefre ya Fizi na za Kalemi, kuko Colonel Nanga yongeye kubigarukaho ku munsi w'ejo. Reka turebe biri gutegurirwa i Burundi rero. Eric Prince yahawe na Tshisekedi umukoro wo gutangiza igitero gisa kizatangirira ahitwa Uvira. Urumva rero ko FARDC Abarundi Wazalendo bari gutegura ibitero ngo bigomba gutangirira ahitwa Uvira. Amakuru mashya akomeje kugaragaza ko wa mucancuru kuri umutwe wa Black Water uyu bamwita Eric Dini Prince washinze societe y'abacancuru ba Vectus Global ndetse akanabo washinze Black Water ari mu bahawe inshingano zo gutegura ibikorwa. Ari mu bahawe inshingano zo gutegura ibikorwa bisa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha iki gihugu kwisubiza ibice byambuwe na M23. Ni nyuma y'uruzinduko waheruka kugirira i Kinshasa aho yitabiriye inama yayobowe na President Felix Tshisekedi. Ni inama yanitabiriwe n'abasirikare bakuru b'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bamwe mu bayobozi bo muri presidence ndetse n'abahagarariye Burundi. Amakuru masa avuga ko nyuma y'inama yabereye muri site de l'UA cyangwa se ku cyicaro gikuru cy'umuryango wunze ubumwe bwa Afrika, Presidence ya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se hafi ya Presidence ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, Eric Dini Prince uyu mucancuro mukuru n'abantu be baba bari gutegura ibitero bisa, igitero gisa gishobora gutangirira mu mujyi wa Uvira mu minsi mikeya iri imbere. Amakuru avuga ko kuri ubu aba bacancuro muri societe ya Vectus Global barimo kugaragara ku bwinshi mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko mu gace Namyanda, yes, n'agace ka Namyanda Male Akis ku muhanda uzwi nka Plage d'Or. Amakuru mashya avuga ko operation nshya ziri gutegurwa zifite intego yo gufasha ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo kwisubiza Minembwe n'utundi duce two mu misozi miremire ndetse no mu gukumira M23 kugira idakomeza kwagura ibikorwa byayo igana mu bindi bice byo mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Kalemi. Eric Dini Prince si musa muri Kivu y'Amajepfo kuko avugwaho kuba yarigeze kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare hafi ya Uvira. Muri Gashyantare 2026 ikinyamakuru Reuters cyabonye
Bwongereza cyatangaje ko Eric Dini Prince yohereje abacancuro be n'ibikoresho birimo za drone mu rwego rwo gufasha FARDC mu bikorwa byo kurinda Uvira nyuma yuko M23 yari yavuye muri uwo mujyi. Africa Intelligence iki ni ikindi kinyamakuru cy'abafaransa nacyo cyari cyatangaje ko abantu ba Eric Dini Prince uyu n'umucancuro mukuru bari ku mirongo y'imbere hamwe n'abasirikare ba Congo. Raporo ya Critical Threat Project ivuga ko societe ya Vectus Global ya Eric Dini Prince uyu mucancuro mukuru yagiranye amasezerano na guverinoma ya Congo mbere yuko ibikorwa byayo byaguka bikagera ku gufasha ingabo za Republika Demokarasi ya Congo mu burasirazuba. Raporo ivuga ko abantu bakorana na Eric Dini Prince ndetse n'abajyanama b'abanya-Israeli bagiye bagaragara mu bikorwa byo gufasha FARDC mu bice by'imisozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo ubwo bari bahanganye n'umutwe wa M23 ndetse na twirwaneho. Eric Dini Prince yahawe umukoro wo gutangiza ibikorwa byo kwisubiza ibice Kinshasa yambuwe, mu gihe amakuru agera kuri ku binyamakuru bigiye bitandukanye avuga ko mu ijoro ryo kuwa 12 rishya kuwa 13 Kanama. Ndi kubona n'ikinyamakuru Bwiza cyabyanditse hano, umubare munini w'ingabo z'u Burundi wambutse umupaka wa Kavimvira ugana muri Kongo mbere yo kuzakoreshwa muri biriya bikorwa. Imboni z'iki kinyamakuru cya Bwiza.com zavuze ko izo ngabo zerekeje mu byerekezo bya Baraka na Kamanyola ndetse ko hari ibikoresho bya gisirikare biremereye byajyanwaga muri ibyo bice. Ibyo byabaye nyuma y'uruzinduko rw'ibanga umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo yagiriye Kinshasa kuwa 6 Kanama 2026. Reka aya makuru yo kuri iki cyumweru tube tuyasoreje hano, ariko anytime turaza kugaruka mu masaha y'umugoroba tubageza ahandi yabavugwa ku mirongo y'urugamba, itegurwa ry'imirwano n'intambara za politike na diplomasi. Inshuti zacu ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugabo witwa Pablo muri Leta ya Kansas turagusuhuje, muri Leta ya Indiana Gatera Joseph, Patrick Karenzi, Mutongoro Datongana Byiringiro Benjamin turagusuhuje, n'umugabo witwa Higiro Vincent nawe turagusuhuje. Izi ni inshuti zacu ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti zacu ziri muri Canada, Australia, ku mugabane w'Uburayi, mu Bwongereza Roger turagusuhuje cyane, abari mu Bufaransa, Norvège, mu Bubiligi ba Michel, mwese mutwereka ko mudukurikiranye. Inshuti zacu rwose z'aba diaspora mwumve ko tubasuhuje tubifuriza icyumweru cyiza, ariko ntago twibagirwa inshuti zacu ziri ku mugabane wa Afrika by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, mu burasirazuba bwa Kongo, ku rundi ruhande Mozambique, Central Africa no muri Sudani mutwereka ko mudukurikiranye, abarimo ba Rwamuhungu Jacques, ba Hakizimana Joel, ba Claude, ba Mose, ba Mazina rwose n'abandi benshi cyane mudukurikirana. Mukomeze kugira ibihe byiza. Pastor Steven rwose nawe turagusuhuje, mugire icyumweru cyiza, Uwiteka akomeze kubana namwe, murakoze cyane.